Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyag, itaypay ang nakatugaw ka di tasango ti tersinak. Jela kalsada ti turong dagiti matam, akaslaan dapat padaanam. Urayak no sumangpet ni badung ko, Maray. Ay, huwag ngagpaysoan niya, Maray. Apay adi pala sumangpet ni badung mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Aguray ka. Aw-awagan na kakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Patpatuludan nakakadinibadong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Amang ano insukat na kan iti ubeng, Maray. Ay, badong ko ay. Agawid ka ka din na. Ay, kailiw ka na yan. Ay, badong ka. Kapitan, tulungan dakman. Kaya't ko makontak ni badong ka. Awagam Saan ko makontak ti cellphone na? Apay, mano abulan ti kaawan na. May sa abulan, Kapitan. Kuna na mapanagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di matan sumangpait. Mga no sumagpitin na dyan, Maray. Urayang laan. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni badong ka. Si kaki, di man. Urayang laan din nga agaway. Amangan kit di pa, no adan iti dalan na. Ay, Kapitan, kaya't ko ako yung ganda ko tamapan ko ipapublic service iti radyaw. Bareng agdeng-deng-deng, wano saan ijay tibay. Urayam ka dilaing. Sumangpitin na jay. Ngam, Kapitan. Kita ni badan. May sabulan naman, asaan anagaw-away. Kaputan na pan ijay Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Ang sa anak mo't nga agdanan. Naragsa ka tubay. Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsa ka. Ngam, Kapitan. Ay naawan ti nasaya at mapasamak kan ka. Lukas ka ka. Basta urayam lagta ka din ni pare bada. Badong, nagawid ka na. Payalin ni patnagmatan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Napingad kayo dito igit ti kalsada na katugaw katrabiin. Sa nabalay, tandamot street light waraw. Napingad tugtugaw kayo dito igit ti kalsada. Rurayot ni badong kaw. Bareng adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urahin nyo lang iti balayaw. Ang mga nuad na lumabas ang nabartak dito, kat pagbabartakan na ka. Urayot dito, ikwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kamot Marituyang. Mangri ke pakumantarabiin. Marikwanang, pautangan nakman iti biskway. Oray may salaang ta mabisinak. Anya, Alan amaray, mabisinak nga minon. apay nga minadi ka agawid nga agluto iti kalam. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni badungkaw. Kundi nakpay ipawitan iti igatang ko iti kanal. Kat anya nga ro ti aramidam. No awan manamnamam kan ni badung mau. Ay, jak ngamin makatrabaho, maray. Tapampanunutag ni badungkaw. Kat kasano ka nga rod amangan no kasta. Asino nga rod ita timang pakanken ka. Da kami akakarubam. Ay agbaing ka mo't Imbag kumaan no masakit ka ta isaw. Ngam saan mo't nga raod.
Ay, ikaw, maray. Ultimo, biskwit amay salang katutangan pay. Ha, O, kasano, no saan ka pautangan? may salaang maray. Pautangan ako na. Ay, marituyang. Ngam sige, pautangan ka man langan. Mabisinak ngamin itiin na po'y maray. Ala, mabitla ang tainak mga laitiin na po'y kansidaan, tamangan ka. Ay, agyaman ak maray. Kasyan ka ita, gaputa mabisin ka. Ngam umunakan maudi daytan, apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni badong mo? Ngam kasla ipatay mo matan? Alan amaray, ingkan mga laitin na po'y kansidaan, tatalaga amabisin na kaw. Naimbag nga agsapam kwaraw, Aw, apay nga da kayaw na natuyang. Anya ti bagayaw. umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanin ije balay, awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda, na mabisin akaw. Naa. Alan ako araw, kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangbat ni Tata Badong aya? Jak nga ron amaw. Jak pa yun makatrabaho gapo iti panang pampanunot ko kunkuan na. Mala, mabit lang tayo nakmangala iti kapi kan tinapay. Ayag yaman na, kwarog. Ayag yaman na. Ay, badong ko, aya. Ano nga minasumangpot ka? Tapno sa anak ko nga agbisay na. Ay na, nabsuga kwaraw. Agyaman na ka. Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasam may daytakin nan mau. Mabisinak nga may. Agasam may ti talo at sa kinapeng. Sapay nagado ti gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga may. Agraman tinangina palaman. Inibus mau. Ay na, nabsuga kwaraw. Ha? Ay, maudin dayta pa ng pakapikan ka. Mangirarit ka. Ay na marituyang, maditi kastalangam dito'y sango ti tersinak. Ipaay na ti malas. No apay nga da ka manandit ang aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istor ka, oh. Sakot makasangsangit ka, ay maditi kasta. Kwa maray. Jak kayat adito ti pagistambayam, no kasta ti lagam. Malas, kaslag minatay ka no kasta ti langam. Kuang amen, maray. Ay pumanaw ka dito'y no kasta ti langam. Ay jak kayat ti kasta maray. Kasanumat nga min, maray. Kat di nakpay pauitan ni badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Katanya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mau. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti aramidam. Ay, kwa maray. Ni mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, nanatuyang. Tulungan nakpailang agkupinwan. Madamdaman taong aglabata. One Violet. Ay aguray ka nana. Masakit ka kaday? Ay agawid ka lang nga. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadong ka. Tagasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Eh, no kasta? Agtrabaho ka. Sana kastang agsangsangit ka. Agsansanoong ka. Ay, awan na saya at pagbanagam no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitay. Tapno igatang mo, hindi ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Inasaya at anana. Ngay, saan ka moten analiday? Apay ngay. Kal ko namit adya kun aglidliday ta sumangput-mut lang ni badong ka. Isuan na amiris ko apod no ti kunam. Ewan nasaya at mo't lana. Kal laglagipot dagiti nararagsak nga aldaw mikin ni badong ka. Daytay naka-holding hands kamay ngagpaspasyar iday parke.
Ti panangan may ije restaurant. Ket sub-suban nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapno saan kan ngagliday. Isa, sige, nana. Lagi pumpay dagiti duma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one violet. Umay kalata dito yung laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatan mo iti kanam. One violet. Kastang agpaisaw taramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam. Kandi kan aglidliday, tas sumangpot tumat lang ni Badong Mau. One maray. Kasi ita, anda swildaw. Iso agumatangak iti bagas kan sidaal. Agraman kapay kan tinapay. Hun mabit laang tayalaan ka. Ay na, ay. May mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko laang ti iliw ko kinni Badungkaw. Ngam ti aglidlidayak nga agur-uray latakun ko na. Katun mo't. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang uray ken kuana nga uray di kapayan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di kapay manggad. Kasano nga rod nga daigatang mo iti kanam no kasta. Iso nga ita, agtrab-trabaho akawn ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay maray. Kasta ti kayat ko. Ano adda kala dita sango ti tersinak nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay ka talaga nga awan na saya at apagbanaga. Nay, kapitan, papanam ngay. Ay inak man sabten ni Banang ije ilay. No kasta, sumangputin ni Maribanang. Oo, iso nga inak sabtan. Imbag man tasimang putin. Ngam ni Badungkaw, katawan pa'y lang. Kat sumangpat tulak ta. Kano nga ta, kapitan? Na. Di nakmut ngamin kayat at tulungan, tamapan ko maipapublic service. No kayat po ang makita ni Pare Badong. Surutem, iti napanan na. Sa dino ka din tinapanan na. Ijay kano Pangasinan, kapitan. Adda trabaho da ijay. Di ka surutin. Jak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutaken ko anak, kapitan. Iso nga urayet latan Oo Kahit nasaya at mat, tasan kan nga aglidlidan, marito yan. Wan, kapitan. Saanin at talaga. Nasaya tita. Ala. Indakaw, tanay. Agurayak pa iti tricycle, paglugan ha. Ay, abdagaya mo ni Maribanang. Un nga rod maray. Mapansabtan ni kapitan. Ay, imbag pa'y ni kapitan. Tadan ni bakit na. Siyak nga'y, awan pa'y ni Badungkaw. Ay, nalipat ang naksamatan ni Badungkaw. Na, di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mat ngamin ti panunot mo. Kasano mga main kat kailiw ko na talaga ni Badungkaw. Si kakit di mo tabakbakutan. Tunggal umadayo ni Badung mo, kastalatan ti jarmaw. O anya ti gatangam ayatain kan. Tadyak kayat nga adagsang sangit abakat dito istor ko. Malas dayta. Maray. Ay, gumatangak iti itlog asidaag, maray. Ewan, mabitlag ta ikan ka, tap pumanaw kan. Oh, kasano ka ngayon makatrabaho, nana? Lukas tama ti jarmo, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbay. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga men ni Badungkaw. Kunak mano na kailiw-liwag ka, nana? Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik na aglidayak may kayat ko ti agsangay. Anya? Ay, Badung po ayat! Napayalin epat nakmatan. Impisanan kang sangit? Ay, nana tuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka, no kasta ti panagtrabaho.
Rimwar ni banang itay agsapa maray. Ada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan ba't? Ay, kapitan, mabalin ka diti makipangan. Makipangan? Mabisinak ngamin, kapitan. Ayawan ngamin ni gatang to iti kanak. Anya? Ala na, kapitan! Pakaнаnak man ta mabisinak. Malakagawad. Ay, mapanakon. Binayadak mo tenti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kape. Ni Marituyang? Ada ije balayaw? Madamakit amang mangan Ay, agroam nga minno kasta. Ha? Masurunak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaruba na. Inikat kanumot ngamin ni Violet iti laundry shop na. Una, tasayang laang ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mat ngamin ngagtrabaho na imbag? Nakatugaw kanulat tan ngagsansanuang. Ala, inakon. Kada pa ije balay ni Marituyang. Ay sos, ibusan na amin at araon niyaw. Isungain kan, kapitan. Ay, Maray, nabsukat. Awan mo siguro makunam kanya ko na niya. Wun, kapitan. Ay, Maray. Ay, manipod ita. Saan ka nga agsubsubli dito balay may nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dahil? Kapitan. Ay, ingkan. Kahit ingka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pag naasin ka di, Mrs. Tan, kaalain nak at tagalabam. Ay saanan, jak ka sa pulan tikaskan ka katulungak. At dan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laang ti itangdan ko kan ka. Tadi kamot ang trabaho an imbag. Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtog tugaw kalatan. Kat saan na mabalin ti kasta? Kasta ti damag ko kan ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Kagsapol iti sa bali apang gadam no addamayat kan ka. Ay na, pangaasim ka di Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awatin na kun Uray no tagadalos dito'y balay mau. Lading itek, ngamdi ka kayat. Logi no si katisweldoak. Agsusweldo ka, ngamdi ka mo't agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto, tamasweldoan ka mo't iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngamdi ka kayat nga awatan dito ibalay ko. Adu dita ti adayo nagaggagat ngam iti sika. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaaten ti trabaho. Agtrabaho ka iti husto. Tapno saan ka amaikat, iti trabaho. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Saldi Sampaga. May sa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anayat adumdumnag kadagiti drama ni. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurap yan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agaman kami, itingkay panagdanay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, aglugad akong akastoy. Sige, larga.
Papanan tayo, kapitan. Ay, ije ilay. Nagtaer ka ita, kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing anak ka irak, yun o. Oh, Sa dino jay ilit itang ituludakan ka, kapitan. ije sintro ti ilay. Warog. Nimot kapitan tay naglugan iti tricycle. Papanan na nga ta. Jak amuan na. Sabay kasla nagpaggwapo pay. Nabis nga iti buok na. Un nga raud. Mas daawak, Mike. Tasigod mat ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone. Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dinong nga ta ti papanan ni kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Un nga raud. Inati unak pay. Da na. Kita day ta sumungad. Kasla na ko nagstiro pa na. Ninana tuyang, Mike. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray sa anin amangan, basta agtugtugaw latta dita. Mari ko anang, agtugtugawak laang dito'y sagot ti istor mo Sige lang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jakam mo. Bye-bye aklatan. Takas laag papapansin lang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayo na ka. Ayun, mabit lang. Naraksa ka, kaputan nakita ka manan, isay. Uray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipot na maamu kay di plaza. Nagpaiduman tirik na ka. Na, nagmayatin ang danggan, isay. Ay, nagpintas ka talaga. Nakaragrag saka, kaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, orasak man. Naragsakak mo ta nakita ka. Nakapimpintas ka. Gail, saan kayo kadi analitay? Tasaan mo na sumangsangpot ni Antibanang? Ay, apay kumanalidayak gay. Kahit ada kamot akan kadwak dito'y balay ita. Oh, Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? mailiwak ah. Agam, naska na saan nakagliday. Taamok nga agawin tumot lang. Kasla ni nana tuyang. Nakadildiday. Gaputasan na si mangsangpot ni Tata Badaw. At dahi tayo jay igiti kalsada nakatugaw. Ay, uray rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga agawi dahin, ngam di namot kayat. Urahin na kano jay ni Tata Badaw. Baya pa, taurayan na jay. Kasta nga roti likes na. Di, bye-bye am. Nga Antibanang angkal. Apay asaan pa ilang agawid. Idinto ta na bayagan ni jay Baguio City. Bayam tagin jay. Kasta ti kayat na. Di bayam. Bayat launay. Nga, apay akasla nakaragrag sa kayo angkal. Tasan nga agaw awid ni Antay. Ha? Ay, kwa. Ay, una. Naragsak ka. Kayat ko nga agnaudin iji Baguio City. Apay nga raod. Ay, nagadua sa alaki din. Yung kaisaga nati ginatang mo asida inta. Tamang rabi itan. Unang kal. Ay, nakapalas kayo matanggal. Papanan niyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka madamag sika. Ay, alaki din. Ay, pautangan na iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Ada karot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige mabit lang talak dito yung bulsa. Sige. Imbag man tada mo ibulbulsam akwartam. Unang kail. Naglakwak iti natay. Jak pa yung na singer ti daduma. Ato yung kail. Mayada madagos taigatang ko iti abunaw. Don't worry ka nakan. Bayadak adagaos. Anong papanan nyo ayang kail? Kundi bang banglo kayo bay. Ada ngarot kasi narako agayim ko. Sige. Mala. Nakunta magano mala daw ako. Ayaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nak iti kwarta nga intun mo. Darling isay.
Mayat tinawag ka. Darling. May mayat adan ganun. Darling. Una. Ay, makaparagsak. Un gayam. Nakunam kanya ka ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Darling. Talaga? Mabalik ka di sumurot iji balayo? Kaya't ko lang makita. Una. Basta sika, darling. Tumatak man iti kapay nanakwanang. Wan. Kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau. Apay nana? Nakita nga min tay limabas at tricycle itay. Kat nimot Uncle mo ti may sa nakalugan. Adda babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakita. Isungain ka man kitaan iti balay da. No kadwa na day a babae. Diyak mairupaan no asino day a babae. Babae? Ay, amang ano sa nga ili nakabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alamang nga raw, tainak man kita. Ay, day tigayam ti alahas ni bakat mo. Nagpipintas at talaga, darling. Darling. Idol-dulin na dagita. Di na kaya't ngayon ako. Nga uray nang ina. Dapat napakalaglagi pa na itiday din nanang na. Kasta ka di, darling. Darling. Ay no, nagpipintas. Darling, mabaling ka di adawat at laangan di aritos. Nagpintas bagay ko. Ada pamintasak, darling. Kukuha mo, darling. Isad na balay. Dinto madlaw ni Banag, anak sa anti alahas na ta, nagad-adumat. Ang galinday. Abay nakalaki daw. Sus. Umayak man. Ni Kwarog ka, nakaka. Sige, kailukatan. Dito yak pailaan si Regyo. Saan arumbang ang makita nagtikaan na kam? Anggal, abay nakalaktiri daw. Kat sigod mag-asan na may lalak. Nakalukat pa'y kiddi Kwa. Jaksamot na siputan nga inlak ko. Aus! Adan sa matilimlimang yaw. Awan! Ilimlimang ka dyan. Di urak sukimat ka. No, ada ilimlimang ka. Talaga ka dingawan ilimlimang yaw babae, Anggal? Agda nga raw ka anakan. Adan! Awan gayam. Una betul. Rumor kan ta ilak ko man tiri daw. Hello! Ala! Kuna akong katanggal. Kwa. Adda babae nga ilimlimang yaw. Darling, inakon no kasapulan na, mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumatan ijay. Kwa, darling. Apay, nagbit ka mitin. Ala, ingkan darling. Wagang mitin iti darling. Ay, kunak ano darling tinagan na. Bye-bye! Sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Dagayam darling mau. Tagtagari ka nakat. Di mo ipagbagakan yan tayo. Ibagang! Nga dagati alahas ni Banang. Awan damutin dito ibaks apang ikana. Apay ngay. Jesus. Kwarog! Umay ka man dito sila. Kasadoan na pasanak na ito. Apay Anggal. Anya ti bagayaw. Kwa. Buyak iti TV jay salas. Ayan ka dagiti alahas niyan, Tim. Irwan mo. Sublim ko nak na. Apay namin asimrek ka dito silid mi kanyan tayo. Woy, sana kasimsimrek ditaw. Kung sana nga tatakaw. Tikit di ka duwang mababae itay Amang ano iso tinangala. Iso siguro nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni antay. Sus! Wala kayo Anggal. Dahil takit nga may dadadarling yaw. Anya nga ita, na may sana kayo. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagus na. Barang maabutan nyo pa. Agawa am garod. Ikapaandaran tayo tricycle mo. Tasurutan ka! Marituyang, ada ka mat. Umayak gumatang iti sukaken soy. Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsaya atan no kasta. Wun maray.
Adan nastrikak at trabaho. Inayaban nakmatlaan ni Violet ije laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag pa rin to mga kanagpakpakaasi nga awatin na. Kat ita, nasken asaya mo di agtrabaho. Wen maray, uray malidlidayak, ang trabaho aklata. Saya atak lata ti trabaho, tapno dinak ikatan ni Violet. Katwan Ay wen gayam, nakitak ngay nga adarimor a babae ije balay da kapitan. Asino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae ng sakit ni Dayday. Pagkunaam babae na. Kasta ti atap ko. Kimaro man hindi kinamanagata mo, maray. Ibagam babae ni Kapitan, ngam di mo matnapanak na kanupod no. Saan man? Babae na Dayday. Imposible. Ay. Mala, yag montay silkan so kaagat gatangag, taing nakaglutaon. Awan man lang, nasay-saya at pay. Kasano dahi tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanaw ni ti Dagos na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay, wala raw. Kasano nga itan? Sapay inala na amin nga alahas ni Banang. Dahi tantumat nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay, di mo matan baliksan O kasanaw? Mapantay ti pulisya? Ay pablatter ta? Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga ruday? Makarman to dayjay nga isi. Ha? Isi, tinagan na. Win. Saan nabali Tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. Nukasta nga kita kamay. Kain agpag napag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man, babae ulat taday dyan kail. Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat diyo pa'y binaybayadan. Tagayam, babae tiga puna. Ala, agbayad kayaw. Nariribok ti panunot ko kwarog. Di nakman singiran ita. Ala nga ruday, agawid tayaw. Tauray may sal daw tayo dito yung sintraw. Di yun makita dahi dyan adarling yaw. Unang nakuha nang, kasta tinapasamak. Ay, pudno gayam ti atap ni Marito yang nakita na gamin arimwar di babae di balay da Kapitan. Agtatakaw gayam dahi dyan babae. Kasano nga rudan? Win nga raud, dakkel mat agatad ino ila ko dyan babae dagiti alas ni Antibanang. Tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni Kapitan. Unay kat ngaminan da ita. Nagbakasyon la ni bakit na. Ngam nagsapulan iti sa balay. Nangag ko ti saritaan nyo itay kinikwarog, maray. Adda aklaang iti asidog. Yakon imasidog, tamangan no masinga ti panagsarita yaw. Nangag ko amay, maray. Kat anya ita no nangag mo? Ay, kunak tumagabay. Makadanon day toy kini Maribanang. Anya, idanon mo? Idanon ko Ang sagana ita ni Kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan niya'y, ang sagana ita ni Kapitan. Kwaraw, dito yak pa'y manlabalay mo nga agyan. Imawag ngamin ni Anthem. Imawag? Kahit Agawit ka nun. Da ka nun ang idanon kan ko na. Kain taray ti chicks ko dagiti alahas na. Ala kanggal. Daitan tida kasita. Umanawak sa dito'y kabildatan. Kasaan ako nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay. Ay baka muditan na. Kasanon ngay tiki nakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Ay basta pumanaw ako dito'y. Ay makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Badang no sumampat. Ay nangkal, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam, anda katukad na. Iso asangwam, no anya ti panusan ni Antibanang. Anya nga tati, dusak. Ang mga no irunot na kin katibalunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Umuna, nag-chicks ka. Yay. May kadwa, inyawit mo ti chicks mo. Kat tinakaw na dagiti alas nyantay. Anya matin, agbababawi akon.
Sangwam tinagbasula mangkail. Tapno marisaut. Tano'y tarayam. Ang mga nodakdagas ti pagbanagam. Ay, kapitan! Daytakot ngamin. Tadi ka man na nagpampanunot. Anay bag? Anyang ita? Ala, urayam ti sasangpot ni nanabanang. Katsong batam tinagbasuna. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Entring! Insurat yan iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng istasyon. Ayamin ka rin, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Aw, nagkapuan mo, Sip. Itay ka pa birbirukain. Nagapok iti balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay da. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat napan ka nagpapadtukin ko, ana? Mayat din patuna kanyak, Chip. Anya nga timpadtunakan ka? Diyak ka no ibagbagay iti sa balay. May papan iti love life kaw. Kahit ibagamarod ka niya ako na. Hindi mo nga ibagbagay iti sa balay, Ay, madi ka no nga main. No, ibagak ta saan nga umipikto, kuna namay. Wine, luwa tala nga makamaw. Isong ibagamaon. Sige, kuna mo ni nanatuyang agkagalpre na kam. Nagmayatin day tapagtunakan ka. Ay, Chep. Ay, hindi ka magpapadto. Mapanak mamaaraw. Ang adamo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya. Awang kwartak. Ikaw ka nga agpapadton, Mamat pati kamat itipadto ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatsyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya tipadto na kanika. Madi ka now, no ibaga iti sa balay. Maawan ka no ti bilag na. Adula ameng. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Pinastrukan, ay dito yung balay, may. Lukatam nga minan na tuwiri daw, nana. Anya ti umay mo aramida, hindi ti balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam? Ada. Mano day ta kwartam? 50. Ano nga da ka 50? Mapispis ang pay mga raw. Bayad ko nga agpapadto, Ay, saan nga umanay day ka? Kaya't mo asawang, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad da kanya. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day day, Pangalak nga iti duagasot a pagbayad ka. Ingka pa'y agdiskitar. Agsublikan tao inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskay ngagbayad ka iti 5 gasaw. Mala. Umunag kan paraw. Una na Dito, iti pagtugawam. Agyaman na ka. Alan, padtuan na nga ruday. Money down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Duagasot lang. Iso lang matiada kwarta. Day 50 nga. Inayon mo na. Awanin na pulos din nabati a kwarta ka, Kaya't mo ti padtok kuno saan. Sige, itod ko haminan kan ka. Hey! Ala, iyawat mo nga rodan, day takin kanawan adakulap mo. Ang tawi.
Ay nga ti makit-kita maghasat ka. Makikita ko raw. Naglawag ang makikita. Di niya, kapag nagkatawa ka. Naragsak gayam jay makikita dito. Agasuman, mamit mo jay forever mo. Ha? Kanaw, sa dinaw, kan asino deta ka puriber ka. Ibaga mo na. Nagado na sa lunsod mo. Kay, nagbayad akma, di kumplito man, antipadtaw. Dogasot lang jay bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa na jay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awa ng kwarta. Ay katusto nga rudan day jay angem baga. Agawin kan. Ay, bitin mate. Awan tuloy na. Ni, nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni nanatuyang, Chet. Ay, kasanaw. Sana kumplito di impadto na kanya. Uray sakta, kurang ka no ti bayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate. Uy, baga nalatan nga, ka-girlfriend ka na. Kas day lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga ron tintig ka. Apay si ka, anya ngay mo timpadto na, Chet. Una na mamit ko kano ti kapur iber ka. Ano? Mayat ah! Apay nga analiday ka. Awan nga ron tuloy na. Na? Kurang mat ngamin ti kwarta. Anbon pala tituloy na, mate. Ayunan nga. Mamit mo tulat ta ti kapur ibor mo, Chet. Ay, wine. Isorong bang langan na ragsaka. Ay na. Nagadaw ti nagpapadto kanya maray. Iso nga ita, adaw mati kwarta. Ayun. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanya. Ipaspasikat ko nga round. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadto. Kasta aya. Wun maray. Ay hap. Maray ka na. Mabalin abilangat dagito'y kwartak dito'y sangwanan ti Tersina. Ay katuan No kayat mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasot ti Na! kompleto. Nagninan. Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalak ta. Discount mo, tabaakan. Bilang man laangan day ta kwarta maray. Tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan maray tuyang. Pudnaw maray, day tuyon ti pagsapulak ita. Aya, nalaka trabaho. Ado ka numot ti agpapadtukan kakal. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha? Ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga tan. Kaya't mo, tapadtuan ka mo, maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasot tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay kat dumawat ka, kinilakay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to, pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kunak man no umay dakadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Saanak nga agpapadtukan ka? Saan mo kayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasot? Pangalakmot na iti 5 gasot. Sigay, utang mo na awang kwartam. Naa, day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray, jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay, taawan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arudan. Ay, jak ngarod kayat, nay. Apay nga usay, saan ka mata na sumursurot nga grunda? Adda gayam girlfriend kaon. Ha? Adang girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak chay. Uy, imbag man. Siyak, awan pa'y mo't di padto na kanyak. Urayam
sige, ina kong chip. Ha? Pumanaw ka manan. Agur oray nga ro tigil pringkaw. Agrunda ka intun rabe. Ay saan? Si kalang ati mapan agrunda chip. Sige. Na, adalang girlfriend na. Di nan kaya ti agrunda. Awan mo't lang, hindi impadto kanyak ni Nana tuyang angkal. Siya pa'y nagbayad ak iti duagasaut. Mamatpati kan tumot iti day ta apad-tupad daw. Ni pa'y marito yang ba't ti pagpapantuam. Luko-luko day jay. Apay nga itam lang nga ibagangay. Diyan mo nga raw na mapangka maagpapantukin ko na. Di inawat mo jay kwarta. Ti maray ka maadagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipad na kanyak. Anya nga ti impadto na kan ka. Kuna na amamit ko kanon ti ka forever ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbagahan na. Warog! Warog. Amo na ka data sumungan abalasan. Samot daytan jimpad to ni Nana to yung ka forever ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Asus, nagpintas ka nagsiksi. Lungher, nalabaga ti pingping na. No, iso daytan di ka forever mau. Anya nga ti aramidang. Asus. Anya nga ti aramidang? Sa bata mo? Ay, wanang kal, sabtay kaon, umaya kaon forever! Wan, Kwarog! Ay, urayan nak dita, umaya ka talaga! Kwarog, aguri ka. Sa bali mo tinagturungan dan? Ay, Wayne, ay forever kaon, urayan nak dita, umaya kaon! Darasam, sa bali tinagturungan na? Ay, umaya kaon, ka forever kaon! Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Lap-lap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kaya't natagsangit. Nagsangitin. Sa pa'y, lakayam. Ne, kas Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi ka forever kaon kagawad. Da, apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Apay nga kasde tinapasama kang kain. Ha! Anya aya tinapasamak, Kapitan. Ekwa, mamit na kumadya ka forever na. Sa bali mo tinagturungan na. So, saan na anamit? Lay, apay ngay. Kwarog, inkalakadamaganan ni Marituyang. Nuapay akas niya tinapasamak. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa ni Kapitan. Umay da agreklamo anya nga min tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanya, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagka-girlfriend na ngagpaisaw. Ang apay nga ito nagsina kami milang. Apay nga na Tuyang. Maray. Sungbatan ti sa lunsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam din bayad na kanya. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya ayak ti tuloy ko madyapadtom ken kuan ha. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw di tuloy na. Ngam agsina kayo mo lang. Iso daytoy pa ti tuloy na. Saan kalaktan ang makigirl-girlfriend? Dayta ti kumpletaw. Nagalas mo gaan tapadtom. Sika ngay Kwarog. Anya ba ti napasamaken ka? Timod now, anamit ko di ka forever ka. Kay dayta mo ti padtukan ko na. Ngam naglisi mo ti balasang. Ipalawag mo Marituyang. Ti kompleto dayta ket kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Ta sa balay ti pagturungan na. Nagalas mo gaan ti tuloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Urayan talata di gasat tancit. Santan ngagtalag ka ni Nana Tuyang ang mamadtaw. Uy nga raw. Sayang lang timbayad taken kwa na. Nagnina pa yung nagsinir. Pag gasolina talaga na di kwarta ta. Tapno makapasada ta. Inya makunam check. May mayat pa. Ay na! Kwarog! Saan nyo
Aton asayangan day ta kwarta apagbayad yo iti mamato. Tigasat, dumteng lattaday ka. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan.